zaman nembian beda cara pacaran tambah sobung umpama beda lambek ni kalau amun temun karo rat sorat den roh arat sorat den kalau lambek tak ibeki tibi epatoro nggih mun sorat tak ibeki selasa mangkin akhir serbu akhir kabeli senah sorat aku banyak cek karo geng to the point satu titik di belakang koma adik yang cantik siapa yang punya tak karo sedikit lambek wassalam 4 kali 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat surat ini harus dibalas di luar mari etampero kota di luar pabrik bacaan Bandung dulu baru Jakarta senyum dulu baru dibaca pengalaman dipilih tak karo ni kalam sorat tayo amun temun lo begitu tibi beda tukang makinah bu embu naronya mana beda bu embuan ki alhamdulillah cara pacaran pak tahun tak tetiban pacar pak hakabin ban bu embu aja kinlok cinta lokasi ya tu moto dua jangring seponi kayak dua aki ban maria bejeng cek kelopai dua aki berarti sehari semalam sampean adu aki le maka tinggal tak usah Arab munring sepoten kula beda icurang neraka angka aki ya Allah sebab aki kekepunan swarga senika tung nika makin saya mulai elang nika semoga mpian mereka ngajin pak sadar oh iya tangring to biko itu aki setahun sekalian koromun holto gen makin dekik mereka aja ngasar angka astana dua aki yang sepona ajunan seampun sete si andik laki mate laki na dua aki sampian sebini na mate bini na dua aki karena orang saya mati ini kata dek boleh saya identik kecuali doa dari panjenengan segi odik ini gele siap atu aki pun mari abejeng siap atu aki pun mari abejeng tung saya nomor 2 mun andi keluarga mati tak langkong kubur na entare seten bunten seminggu 2 kali nika makin ampun tade kieu nika entare kuburan embiannya lase nika entar ke kuburan nika cak adentek malam Jumat cak bektoy malam Jumat apa pulan makin ni ke zaman orang sibuk embian mun pak kutu malam Jumatnya lase kapan malam Jumat andi kesibukan ada tek malam Jumat datang pole seentara malam Jumat datang andi kesibukan pole itu ndaka malam Jumat pole mun pun malam Jumat andi lakoh sampian alun bulan tak kira depak kau pun ring tua embian ni kecek bektoin kulen ni kanya lase kering tua ten gula sampai makin nih kalau milih malam lo milih bektoh kula pagi pada pengajian gagal makai pagi langsung nyelase kula tak ada tek Jumat makai Ahad kula mangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ngaku-ngaki Ajunan Kiai Haji Muhammad Hasan, Ajunan Kiai Fauzi, Ajunan Kiai Abdurrahman, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nuun saporah tak bisa nyebutung situng asma agung ajunan karena terbatas pangauning badan kaulah. Namun
Meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisah beserta jajaran epon, secara istimewa takmir Masjid Nurul Kudus Kika Dinto Kiai Bapak Mujib Essos, terjuga tak galib ajunan Bapak Astoyo selaku pengundang Jam'iyah Solawat Gungmona, juga Jam'iyah Muslimat Al-Ijtimaiyah, ben seteja para rabu hadirin hadirat dak seteja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan samangkin takdir apolong asareng mun beni keng kaula tumbiriyadil jannati farta'u. Sahabat mun kake lebet pah atemu kalaben kebunan swarga cek kor mangkat, mun kake ajelen pah atemu ben kebunan swarga farta'u ambu kelu. Jadi sahabat ni kageton mi beda kebunan swarga jak dengan kita seteki itunya. Matur sahabat ni kedek Gusti Kanjeng Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah. Panapa senyamai kebunan swarga nikah? Kanjeng Nabi pah ada bu halaqatuz dzikr, tempat-tempat orang apolong asareng pah idalem ia sezikir, idalem ibahas ilmuna Allah, idalem ia seengak da ajunan Allah, kak dinto termasuk kebunan swarga. Artena tempat pengajian nikah swarga, orang seentar entar ke kebunan swarga. Mun sampean tak ke swarga asli mangkene kekeng pulang sampean ki odi kuda bengal nyakse ajunan nikah bakal masuk swarga, karena saya entar sampean makin kebunan ya tahu lah ku kontar kecurangan neraka. Bahkan ke artian aja sing pah benarilah muslimatan pengajian sampai mati swarga ya mun dicampur rasanan ro boleh yuk kan beda mampu pah ge jagaan tetang kegi tetang ke alaki sesibuk mada jona pulan si bini ratin selaki tak pati genteng pah sibuk mi inda ya tinar apa cek tak nuruk ngapulung tidak nak jenungi pegedi ke bang mekar kok. Jadi ajunan seentar mangkin ni ke entar dek kepunan swarga anyu on ke Allah mantir istiqomah. Dan ni kasih melarat istiqomah ni kak. Mun karo masalah antara kemuslimatan siapa sih lo bisa, tapi se istiqomah ajunan ni kasih melarat. Entar kemuslimatan kepi bisa. King se entar ben bekto na bede muslimatan de pak melolo ni kasih melarat. Pulan kuda ngabesaki seragam nyaranyar mah cuman. Biasa namun seragam anyar entar ada ngedok benditmu di nedok. Tapi mun saya ikan nikah insyaallah semangat tinggi bu, semangat gula ngebala iman gaman mun ring bini bisa antar ke pengajian antar ke muslimatan ini kununjuk akil akar orang bini pelak ongku apa sebab lo pada bendeng laki empian lebih sibuk soalnya empian lebih lesoh lakon empian lebih melarat muntangkan cari siapa kita asalinan maka kanuki empian semang ketika kartun karena kin asediana se kelu toko laki lapar ibu di anak nakin pandi ikelu sampean sekak kantua mulai beri kelampin oleh setrika tangki kan penikeng tak repot empian iko gelok nakin alaku gelu malam masih tedung di budi katibi gelok ceke ada tengah malam ci cekei babi anak bahkan engki bila bisa dinakan ini empian makita dumpaknya namun anak nyos kan nakin ceke kan nakin nyos tedung boleh, ejekei boleh, senyosua boleh, anak boleh, pakun anak Dekan semalam beri senyosua 3 kali nak kanak ni kan.
Ang muso datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Anyuon ke Allah mencari istiqomah. Amin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Acara Isra wal Mi'raj nika banyak pelajaran sibisaipun duduk kaula ajunan. Jadi acara nika engak-engaki sepen tahun, ibu daki sepen tahun. Sementara kemampuan Allah itu tanpa batas. Panapa sebi Allah nika andi itu tidak masuk akal. Mun Allah kasokan tak kutu masuk akal, make tak masuk akal mun kasokan Allah nika pakun teti. Coba kita perhatikan. Isra wal Mi'raj nika napa-napa le cerita zaman Nabi Muhammad. Eka cerita mangkin semangkin ampun canggih teknologi deka pakun tak masuk akal. Me pakun tak masuk akal. Mari. Tore, kule ban biat makin tong bitongan. Isra nika dari Mekah dek ke Palestina. Jarak 1200 kilo nih kemun ngangkui pesawat. Pesawat ini kecepatan 11.000 kilometer per jam. Bisa kecepatan 11.000 berapa per jam. Sepeda motor kasa berapa biasa yang biasa lebar. Sepeda motor biasa yang numpak kasa kecepatannya mungkin 60 kilometer per jam. Nika mun sampean sampai kecepatan 60 km per jam nika alis ada iya lah dengan apa nak boleh ngakui bulu kecok pasangan rong alto da bibir koming sedower lambu tak markena kecepatan berapa paling 100 km per jam asapedaan pesawat itu 11.000 km 11.000 per jam bisa kecepatan sedikit kalkulasi mangke perjalanan Nabi Muhammad ini ngangkui pesawat dari Mekah ke Palestina kak dinto pakun tak masuk akal karena mun 12.000 kilo nika berarti memakan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan pesawat. Mun 1,5 jam dari Mekah ke Palestina abadi boleh berarti 3 jam nika perjalanan dari Mekah ke Madinah saus nika 3 jam mangkat ben moleh nah nika kita bahas ongkena seien taribik Nabi Muhammad nikah benih cuma belasan kilo tapi miliaran kilometer mulai dari Masjidil Aqsa sampai dek ke langit kapeng petok sampai dek ke Sidratil Muntaha pah ekiba aleng-leng esatujuna alam Nabi Muhammad pas pabali pole kuat guna tibaan ajunan lambak seng maus thumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Nabi Muhammad pabali dari aras qabla ayyabrudal faras sebelum tempat lengkina Nabi Muhammad nika celep orang mun tojuk senika pah jaga coba ke katojuan angak kan hi Nabi Muhammad tempona lengki lemah Ummu Hani eki badakah Masjidil Haram salah starina dari Masjidil Haram kanjeng Nabi Muhammad palengki pamangkad de Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa entar de ke aras abali pole ke Mekah tempat lengki Nabi Muhammad sebeda Mekah ni kehilok celeb ki pakun angak saking dari sekejeng thumma arudduhu minal aras qabla ayyabrudal faras sebelum tempat lengki ni kecelep kanjeng Nabi ampun lebeda pole Mekah nikah napa pole yokor zaman Nabi Muhammad secuma beda onta benceran yokor mangken sebeda pesawat pakun tak masuk akal hadirin karena perjalanan ke Saturnus dari bumi ke Saturnus itu oleh peneliti NASA Amerika diperkirakan 270 tahun perjalanan pesawat Saturnus dari bumi jadi mun pahantar kak kesini ke paha pesawatan pesawat kilo depak supirnya mati gak ada 270 tahun mun pah kalangi keping petuk berapa perjalanan nih pah yokor benakal makanya ketika Nabi Muhammad gak dintos ampunah Isra Mi'raj kalau ku nama polong setiap orang Mekah polong ke Ka'bah Nabi Muhammad gak dintos bah ceramah malam masengko entar ke Masjidil Aqsa mari jiang ko pah ong ke kalangi peng petuk pah bali boleh Abu Lahab langsung ngocak wailul laka ya Muhammad ali hadza jama'tana celaka kaki Muhammad untuk urusan ngak dia engkau saya polong ya engkau saya suruh entar along polong untuk urusan ngak dia
orang seiman ke Nabi Muhammad kafir boleh gara-gara Isra, orang sepercaya ke Nabi Muhammad juga tak percaya gara-gara Isra. Pah pada ngocak orang sela iman roh mun beri-beri engkau percaya ke Muhammad king mun satia Muhammad je gila. Orang semereng langsung dari Nabi Muhammad tak percaya ke Isra, orang senyapok ke Nabi Muhammad tak percaya ke Isra, orang topote tak nyapok Nabi Muhammad tak mereng tibi ke Nabi Muhammad pas percaya ke Isra. Bahkan entar kak kanto dari ucau ki luang ongkos ki nakin asragaman muang bektoh muang tenaga atinggal lagi kesibukan sampian seentar nikatan deh keng epele bi Allah peteti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Lah semereng langsung dari Nabi Muhammad tak percaya bu, tak percaya nyapok ke Nabi Muhammad mereng langsung dari Nabi Muhammad tak percaya. Empian tak nyapok ke Nabi Muhammad kacek 1450 tahun sampian gak dintok tak mereng langsung di Nabi Muhammad percaya ke Isra mana pen tahun ibadah aki bener Isra kan karo beni mangkin kan pen tahun ini beli kan masjid nikah beri tahun beri beda tahun seadaan boleh beda ku lekuk bekal beda masjid lauk beda masjid daja beda satu aja masjid abadaki Isra wal Mi'raj mak ini beli Isra nikah minta lebih aki sekalian baik cek dengan esena bakun kan pada esena kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pah ongke kan bakun nikah embian makin oro Isra sampai sebitek kali tak kira pah auba di Masjidil Haram ke Masjid Topotelao pakun tak kira auba apa napa mai dibeli tore apa napa mai dibeli situng alasan nah kala dibeli peringatan Isra nikah polan Isra nikah penting anapa mi dibeli polan mi dibeli polan torai bi empian nah pak saus mun penting kuta ili beli ya gila bu benar pak saus mun penting pakun eli ba mun lata ili beli juga ngeletak pati penting tak pati mana apa kak contoh ada ayo empian sehari ada berapa kali mak bisa tega ada telo kali empian cek laku mari ada rek nari ada boleh lemah ada boleh si ada pakun nase cukup pada mak tega jeung aja sehari telo kali minta ada sebulan 2 kali boy tanggal tungakan lagi tanggal 30 boleh mak le mate anapa ada mak ini beli mun penting ini beli hahaha itu mun bagian ni binan benih karwan de erben ku ngapa makana pah bolem pobok tebok kan tak pada bentang kaca se masjid jo pak kepu ada apa cek laki ku gangkung benih de eran mungkin sen ku mik tepes mak kita arok kok kulin rok tepes sekali bila pun ulangan tak pada kulin ika cuma lempo mare nafsu makan mare di orang yang beli muntro lempo yang akan malam keroking malam masih yon talbi gula pak kun tak lempo gula sampai mikir mun ku leku pak kun tak lempo ki ngotia kabeh 3 bulanan boy cepon kabeh 3 bulanan mun cocok lempo ya kok begitu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya bulan Isra di kepenting iliba di sepen tahun hadirin apa-apa me iliba di polan apen apa Isra ni kami penting polan akaitan kalaban bareng sejak penting panapa iman ni sejak penting bu empian pebanyak itu sana empan pebanyak ilaku salah sampean pebanyak ilaku maksiat keng mun iman iki mate sampean pakun masuk surga banyak itu sana keng mun iman iki mate tetap masuk surga tapi dipur-pur dulu dikursap dulu dikumbah dibegah ya keng mun iman iki mate pakun masuk surga mbian maki ibadah ada remamun iman tak ikiba mate ini kata kira bisa masuk surga makanya anyuon ke Allah manter iman kaula ajunan manter pakuna sampai mat makanya tuan ini mbian muna doa senika nih Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din amin
cengeng toro aki mun yatas aku cengi bebe noro aki kia bu maksud tak amin dak iya hahaha yatas aku li tege meloy bebe cengeng atut ke depan arah apa yang gelak kaki bu maksud temun saya ceramah semangat ibu bojo amin dak iya tepak garing apa dina dia hah enggak tang bini minta ulang ulang sebel deh penting lagi na HP na marin na ko yan. Amin nurok maut sekali dia. Foto mak garing dina tidak iya. Ini suruh amin ngucap maut. Rada emak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Wan najata minan nar. Amin. Wal afwa indal hisab. Pon, nika kedua ambian. Ambian apal sih berarti apal. Apal pon bagi lara apal di lekas maring ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din anyuun ka Allah manter pasalamatan di dalam agama karena makin ni ke banyak orang-orang segagal ni ke di dalam masalah agama makin ni ke orang ampun banyak sita aroma saharam ala kutusa ni ke berarti cacat di dalam agama hadirin banyak makin zaman lambak laki bini apolong beni mahrum menikah todus lambak ke orang tu apa kalan ni ke lambak apolong todus makin ceng cara pacaran agun cing niklak bener lah sambian talangkong mbian mun ngatela ring laki bini aguncing nyeklang kota belaki bini beni mahrum apolong acing guncing pas atena sampian tak ingkar ampian bah tak ngucak hari coba lah aku nari mun atena sampian tak ngaku senikah sampian norok tusa berarti sampian ridho dak kemaksiatan cek pun ulama ar-ridho bil maksiyati maksiyah ridho lega hati kelakuan maksiat nurut maksiat empian tak nurut ala kutusah keng ngetela orang ala kutusah empian ati napa tak aguli hari dosa ya Allah sabar aki mun ati empian tak aguli empian nurut dosa sekali bu mangkana makin bahasa biasa lebih pahandi vokal ya Allah coba inyeng-nyeng saja baik baik terket apa nak boleh las terlasan pah bekal lagi mulai ki laku pabeli sing malam ah beda ngawnya ya ko tak langkong ki kula mada apa aja dengan nikah hukum tak langkong mbian mun anak mbian apa kalan las telasan pah yen cembik bekal lakeng mi yen cuma alek iki be ke compok pulan e compok beda tamu tro oni ngabekal gula jawab mbian encem cong ceng bekal kake je kibah keng ti anak ya kake kala mulai ka ada bekal deki mak le etraki bi tre tanah da iya beni pah penyeklak ka bekal ruah selake pinter sekecok ya rim dia ya sambil minta kebetir biar cek dengan tekos potorok ke kucing aduh ya Allah yanyang apa nih saya yanyang yanyang apa yanyang ini kata anda zaman ini kemungkinan pun akhir butuh ampun lambak tuh deh zaman nembian beda cara pacaran lambak sobung umpama beda lambak ni kalau amun temun karo rat sorat den roh arat sorat den ni kalau lambak tak ibe kitibi patoro nggih
Mun surat tak ibeki selasa makin akhir serbu akhir kabuli senang. Surat aku banyak cek kerogeng. To the point, satu titik di belakang koma. Adik yang cantik siapa yang punya? Tak kira sedikit lambat. Wassalam 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat surat ini harus dibalas. Di luar mari etampero kota itu luar pabrik bacaan Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Pengalaman dipilih. Tak kira ni kalam surat tayo lo amun temun lo ibu kitibi beda tukang makinah bu naronya mana beda bu-embuan ki. Alhamdulillah cara pacaran 4 tahun tak tetiban pacar apa hakabin ban bu-embuan aja. Cinta lokasi ya tu motor dua. Lamba paling ngepol tak karo senika. Engki napa engki? Ya Allah, coba perhati makin. Makin nikah maksiat mikpah apolong benreng laki benreng bini mahrum tak maksiat. Cak neng katibi ilmu kamar makin maksiat. Muka HP ni kalau Facebook buka geser ke atas poka ngagelajar. Mau tempat ke kula langsung ditutup. Lah benga kamar. Hari apa mulai kada dia ni? Entan embian tokon gane le buru menokol dia lo sakit lembu Ramelo terus segala tahan bah kentok di gimana. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hanya on ke Allah mentera ke mani ke Allah mentera jaga lagi. Cak lamba makilah lagu mengandung nasihat lamba. Nggih. Lagu mana lagu tapi mengandung nasihat. Bukan alis berputih. Lagu tapi mengandung nasihat. Bandingan kiman lagu makin. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ngaku pak. Ku sentil-sentil. Korbing bedena aing je pada sekali. Teka kali saparu bisa sepit je. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya on mantir bi Allah agama kau leban ajunan e pasalam dah. Amin. Mantir kau leban ajunan e pabacer. Wa afiatan fil jasad. Mantir sateja e paring nasihat. Amin. Paring nelanceng umur makanya makin ini ketua nah Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna ramadana Allahumma barik lana fi rajab ya Allah pabarokah aki bulan Rejab amin wa sya'banah pabarokah aki bulan Reba wa balighna Ramadan sehadir pada pak aki kat telpasaan pada pak aki ke bulan Ramadan sehadir manternya apa-apasaan
sehadir manter kita mati amun tak teke apa sa bulan Ramadan, sehadir manter kita mati amun tak teke apa jeng tarawih bulan pasah, sehadir ibu-ibu muslimat manter kita mati amun tak teke apa jeng telas Idul Fitri. Marina apa jeng telas mate kok, marina apa jeng telas manter paguna lanceng umur. Siapa sing ngucap mate ki guru jo? Manter paguna lanceng umur, manter terus saya paringi sehat, makle bisa nambah ibadah da Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ben manter tak se teu mun tak teu ke atingkel nak foto solihin solihat. Sehingga kau leben ajunan mate bede nak foto se atu aki. Tapi cek karo ngarep tua di nak foto, mangken sampian pa biasa atu aki reng sepone se ampun sete. Karena makin kesini kehuk. Kuna galak ngebala anyuon ke Allah makli agama ni ke bi Allah tak pacaca tak bebutuh. Makin ni keampun au kebiasaan bagus selambak ni kai kelaku makin ampun hilang. Satu. Orang kona ni kebiasaan tu akhir yang sepo ben mari abejeng. Kula ben ajunan makin seeko cak atu akhir yang sepo ni kemun beda acara haul setahun sekalian. Haul saya Bu Arif ni ke baru atu aki. Padahal atu akhir yang mati dekah cak ada tek setahun sekalian. Mun pas setahun sekalian saya tua aki. Berarti sama itu aki ni keserote dan tek anding tua kaul anjunan sampun setu. Ben mari abejeng angka astana. Tiga lumbian tak usaha cak Arab. Cak mungkin cak Arab pun malaikat tak kira pada cajo. Ada potongan. Tidak cak matur ya Allah dan gula anyu ona kina sapora pak benembuk dan gula sampun setu. Menepak benembuk andik tu sesapora aki ya Allah. Beten gula nyuun sapora. Nyuun sapora akhir yang sepoten kaulah yuqbalu min ayyi fahin doa ni ka itrema dari lesan na ba asaus reng topo telau tiggal cak matura tak usah maksa cak Arab takut tepak kedua na Petra saya baca bimba cak matura boy palampian reng coba sak turungi beten kulo nyuun pangapunten lo bapa wampian reng cena lek di cong lilingai sancang. Polarin bi Abu Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimpiana doa ni kebun mari abejeng ring seponi kay doa aki ben mari abejeng. Ben mari abejeng cek klepai doa aki. Berarti sehari semalam sampean adu aki le maka tinggal tau saja Arab mun ring sepoten kula beda icurengan neraka angka aki ya Allah sebab aki kekebunan swarga senika. Tung nika makin saya mulai elang nika. Semoga mpian mereka ngajine pas sadar oh iya ya tangring to biko itu aki setahun sekalian koromun holto gen mangken deki mari beja ngasar angka astana dua akhir yang sepona ajunan seampun sete seandik laki mate laki na dua aki sampian sebini na mate bini na dua aki karena orang semate ini kata dek boleh saya identik kecuali doa dari panjenengan segi odik ni gele siap atu aki pun mari abejeng siap atu aki pun mari abejeng tung saya nomor 2 mun andi keluarga mati tak langkong kubur na entare seten bunten seminggu du kalih nika makin ampun tade kieu nika entare kuburan embian nyelase nika entar ke kuburan nika cek ada tek malam Jumat cek bektoe malam Jumat apa pulan makin ni ke zaman orang sibuk embian mun pas kutu malam Jumat nyelase kapan malam Jumat andi kesibukan ada tek malam Jumat datang pole seentara malam Jumat datang andi kesibukan pole itu ndak malam Jumat pole mun pun malam Jumat andi lakoh sampian alun bulan tak kira depak kau pun ring tua embian ni kecek bektuen kula ni nyelase ring tua ten kula sampai makin nih kalau milih malam lo milih bektoh kula pagi berde pengajian gagal makai pagi langsung nyelase kula tak ada tek Jumat makai Ahad kula mangkat orang materi buk ego lagi yasta'nisu ahlul kubur biziarati ahlihim orang mati ni kecek bunga namun beda keluarga nasi odik ni entar ke kuburan meskipun embian tak macam embian antar ke kuburan ni kalian antar ke kuburan embian tahu saja macam embian tahu saja macam nengeneng assalamualaikum ya ahlad diyar tahu saja Arab assalamualaikum bu beres ya haji ya bahda iya menib
ongguan iku balik lagi orang mati ni ka uning kapi buka kandana umbian ni ka uning kalau umbian tak ngiding ke kandana orang mati tapi orang mati ni kesakan dia benih di dalam kubur kasah di alam kubur jadi kan eroni ka ikala eroni ka isabak ke alam kubur badan isabak ke dalam kubur umbian ketika entar ke kubur najo di roh sebedak alam kubur bangki kapi kalau umbian tak uning kasih alam kubur bahkan lau sallama alaihi umpama sampian kak dintong ngolok salam dek ka orang semate orang mati nikah ya lamu zairahu wa yarudduhu orang mati nikah uning saya rasa entar ben ajawab ka salam ampian ke ngompian tak ngiding ya ontong tak ngiding mun bah ngiding cecer make sandal lah assalamualaikum ya ahlatu alaikum kilo agemi bu terus pelecehan lagi Allahumma sholli ala Muhammad lembian kengin tar gini gila kengin tar ke kuburan ni gila lembian kengin tar ke kuburan reng sepona panjenengan cek bungan hatta yarji'ah sampai sampean ni ke peleman bungan orang mati ni ke pakun lembian keng juk toju lo camacah lo atahlil keng juk toju ni gila persis pada ben sampean andi anak jauh nak sampean pehesan dek bi anang mben andi anak bedek Sumenep kota mben andi anak bedek Mekasen amukim Mekasen pah ien tadi pen minggu sekalian mben gak kanto bunga apa tak bunga reng mati ni kebungan apa de benik hadirin nikah mben tak camacak napa boleh sampean pagi camacak maca Yasin tak ngibu Quran ke kuburan cek makin beda HP macak buka kan Quran bisa ibu HP makin buka HP nah sambil ngaji ke HP tak napa Quran mbian saya ngaji king mun HP na saya ngaji tak boleh ganjaran tek ya lagi di ngaji pak kok ngaji TV tak tahu mungkin HP na saya ngaji tak boleh ganjaran king entar melulu ni gede cek bungan makin kan tak ada nyalas ini makin beda makin ni kayak mungkin setahun sekalian king beda hol makam baru bahentar aja depak ke kuburan ke aleng lengkan pak jam kau borok katanya mau kalau apa yu kubur nambu elang le kok makin bu nak kena ni kene ani kata uning kan nyalas bu jangan yang Sumenep mun ke kuburan nyalas bahasanya nyalas pada ki nih kan nyalas tak uning nih mbian lembe uning anak apa mak uning mbian karena sampian lembe nikah ya jadi biring tua nak kena adik kenan makin ini kata uning kan jelasnya tak percaya tanya akhir le apa jelasnya coba aku kira uning itu lagi tak kira uning jelasnya ini kenapa apa kula ben sampian makin tak ngajari potra nikah jelasnya kula mendapat iman kak diman cek salah aki potran sampian mun budian kula ben sampian wafat kula ben sampian setebi anak tak salah karena kula ben sampean makin gagal ngaji di nyelasai kana foto makanya anak pungki ngani kali bukan are pungki ni ken anje pek ta makin ka kuburan debak ka kuburan ke bala are apang kaki si mertung jong are apang kaki si merdua ya benih laki du kale mati boleh are Arya enom jong milih jelingan minta leng le kasta nang yada katuna gelak nang ibudi tak minum tempat cerdas oman tak mantap neng kebaba apa mak lianga Allahumma sholli ala Muhammad nyelasih ke kuburan ni kala kebala mbian mun potran ni kaki kene iki bakal kuburan potran sampian ni ke bekal nuro nomor 2 bekal eke ngai sampai tua mun ni kebala ki kene mun ki ngai ni ke bakal kuburan nuro keng mun anang mbian la umur segemi tahun ya cek ke kuburan mbian kita mangkat anang lailang sepedaan engki kan pongki kene iki bakal kuburan ajari are na are panggake are embana kake are meja di engkake
Adek aning yang ke aki aning ada lobeng sekali pai pada remak mula ada lobeng dia ha oh kiba mule oh lobeng ni lobeng ni Allahumma sholli ala Muhammad. Tetimun putra neki kini saya boleh bekal cekak sampai tua. Sampian saya kemudian bekal isari di anak. Nomor 2 mungkin kini ini kaki bisa ikib bekal kuburan. Mun lah umur segemi umur 30 tahun ya cek tak kira gelem. Tak usah orang bu. Bonsai kembang muntro sekot teranjang kutu sekot ki kini beri kabar baru minta sekot ngapa bisa aja ki lemes. Mun lah tua gerak, mun lah gedung gerak kapan epotek rumenden. Habis makanya pun kita makin gila aja nih mak leku udah benajunan budian seta sehari bina foto selasa mantar segak ditoba dana amin Allahumma abali kada boleh mandek mantekan cara mandare jadi Isra wal Mi'raj nikah pertama ngajari iman dek kaula ajunan ngajari iman panapa hadirin orang semerang langsung dek Nabi Muhammad kak din tak percaya tapi ajunan saya tak mireng langsung ajunan saya tak nyapok bisa entar dari ujau bahkan gelak kenapa 30 petok muslimat 34 muslimat mangken sehadir kak dinto nunjuk aki atena sampean ni kebi Allah paringi iman sekuat mun benikeng marke sampean paringi iman sekuat sampean tak kira entar saat mangken hadirin mi sampean seentara seorang sele iman ibuk tuna kanjeng Nabi kafir pole gara-gara Isra ajunan dari ujau entar untuk memperingati Isra wal Mi'raj padahal sampean tak nyapok dek kazaman Nabi Muhammad bentak mirang langsung dari Nabi Muhammad esokna akina ke Allah itu akina ke Allah manteri mana sampean bisa iki bemate amin manteri mana sampean bi Allah epek tak asetah amin mangkana penta ke Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut mantar ketika sete kaula ben ajunan dalam keadaan oleh rahmat Allah iman secekak ide de iki bemateh sehingga kaula ben ajunan sete dalam keadaan selamat amin Allahumma amin Allahumma pon tung nikah berdua jadi Isra Mi'raj nikah pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah keimanan tentang keimanan ye mantar kau leben ajunan pakku nabi sa abad aki pentahun berarti iman kau leben ajunan ijaga bi Allah. Nomor 2 pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj Isra Mi'raj nikah terjadi ketika Nabi Muhammad tinggal wafat 2 orang seceekani ser Nabi Muhammad ditinggal wafat 2 orang yang 2 orang ini mendukung perjuangan Nabi Muhammad. 1 Abu Thalib ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ini kasih adukung perjuangan Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad nikah perjuangan ijaga bi Abu Thalib meskipun Abu Thalib ini tak masuk Islam seteh ibak nikah. Terus Nabi Muhammad tinggal wafat rajinah seanyamah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Siti Khadijah paman saya adukung wafat Siti Khadijah saya adukung perjuangan Nabi Muhammad nikah wafat orang ini paling melas mun itingkel mati bini cepon tak pada ben orang bini itingkel mati laki kibo ada apa mbiani kan lah biasa abu kumbati biasa atana jadi mbiani kan makin selaki setem mbiani kan jen gempang lah aku jen cema hari ibu di ngombe sarung makin tak usah karo ngombe samper mun lagi na mati king munring laki kapatian bini sidik bering beda se alati ni mangken tade dik bering beda se yolok mangken tade dik bering beda se teku mangken tanang tepak kering apa dina dia beneku tanang mun acelen teku tanang ring laki ni ke benring bini mun neku tanang ni ketu sanampian korpas
Empian nekuk tanang laki nah tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabiihima. Mun bedereng laki bini ku tekuk tanang, mun bedereng bini nekuk tanang laki nah tu sana empian ni ka korpas ada sekali. Maka empian boleh dikatur kita nyaki ke selaki mayu pulai pak korpas saka. Tu sana tusa. Kula teman-teman kiban situ orang laki mati bini nak. Dan kula bahatanya. Katina parasana ka kering kapatian bini. Bah jawab nih kah. Kula teman kapatian embu tat sosa. Kula makin kapatian bini. Kapatian embu nih ka sosa. Keng melas seabuk nih ka ikrese ketika kapatian bini siapa. Kula ki kapatian embu nih ka sosa tapi tak melas. Keng ketika bini si mati kula melas. Ketika bini mati nih ka alam rasana atekep. Alam rasana atekep ko. Jadi gue tanya aki, mungkin lah abi ni boleh kak engki. Tanya aki bi gue, pakuna tekep, abu kala naik. Alam. Makanya bit, mending laki nih kah hadirin. Lo pada bendeng bini makai etina mati laki nang tenang malah terkadang benda selok gelum alaki boleh tangki bu. Bawa muntangkan cek ilmu masjid jua. Mi apa bini mati tak bini boleh. Cek bini odi. Makanya kira-kira ki hebatan bianas gitu. Benlakar si banyak ni bini reng bini mati ka ada. Aju mati ka ada. Coba makai tu pote ni makin. Coba kamu banyak laki yang berbini. Penyan bini kan? Ada selaki mati kapi di nak. Kalau kan ikut belum. Aduh wak saya udik karo saya hadir. Apa? Kerja berapa ni kan? Si bini berde bola mun 500 ni kan lagi. Selaki berde seket. Ini kamu selaki ngalak 10-an, ki berde kare ni banyak. Jadi Nabi Muhammad nikah pada Isra wal Mi'raj itu mengalami yang namanya al-hazn, kesosaan, keruwetan, kesumpekan sampai tahun ibaktona Abu Talib wafat, Siti Khadijah wafat, nikah sebut kalaban amul hazn, tahun duka yang begitu besar. Akhirnya Allah untuk pos ngaposi Nabi Muhammad, Allah untuk menghibur hati Nabi Muhammad sebelum keberadaan sosa, akhirnya Nabi Muhammad panggil pangadep da ajunan Allah Subhanahu. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang betobote empian mun sosa sampian mun ruwet maka tak boleh jalan si bisa amat tenang kecuali entar da ajunan epon Guste abeli ka Guste. Mun beda apa cek le ke bele kata tang ke kapi. Tatang ke sing idi ngaki juga nini ser. Pan maria cerita mulero tatang ke ngocak her tompes dia iko. Tatang ke jolok seneng kapi mangka nampian mun andi musibah, andi apa cek sekejap curhat, sekejap iko bele kau orang. Apa nak boleh empian andi musibah di dalam keluarga, cek papadeng kau orang lain. Cek empian atau karben lagi nak langsung status WA. Dengan hati sedih serta tubuh letih, mengapa musibah tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Magila pan lagi na abi ni boleh ka kayo. Lo eman ka lagi nang biya. Ha? Lo eman. O eman. Tako abi ni boleh tuli jawab eman ni ka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa, innama asku bathi wa huzni ila Allah. Ni kasi iya cari bi Allah.
mun beda masalah mun andi wet ruwet mun andi pek sompek atau ragi kebele da Allah subhanahu mun beda panapa cek le kebele ka orang lain ni kaya tak seneng kepi ka sampean si becik nyorak situng mun andi musibah cek pepadeng ka orang si nomor 2 mun andi nikmat sampian ni kecek jeung papadeng kia musibah cek papadeng seneng aja le kebele cek ampian korang ingatkan ayam goreng le kala pahe foto halo guys pagiku di sini ampian percuma make soki bisa meleko aja mun karo foto na se yecer mun karo foto na se le kebele percuma ampian mun lakar hebat tak usah foto na meleko aja banyak cer-cer tentang kesing akan melarat ju berdik ibik sampian jago pas ego cari sambian patah aroma sah titimbian percuma kalau kayak diantar ke mall halo guys mbian mun lakar belak lapah metiti rombongan tatang keserat malarat selok tuman tau mall jo acek kapi makle sandala cecer jeli bukan banyak cerita na orang melarat kapan numpak alif bismillahirrahmanirrahim pahe sabak sandal masuk beriya orang kapan keluar dem matang sandal ya tak ada cek lihat si onggal lantai tung turun lantai telok onggal lantai telok apa banyak yuk banyak cerita lebih orang tadi pergi umroh ke Mekah cek makai WC toju pahe tengkongi ningkong bi ego iya cong WC toju je bi lo metona kong jadi mbian mun belak mbian dikel mun andi kabungaan tak usah atir gelu kan ni sampai orang datang ke selok mempur ki mbian mampu mereka long raja coba sekejap bah oh jauh melo tina tak usah ada ya kan ni sampai datang ke seka akan melarat jubuk mbian bah kalong hilang kui biasa dia asal lo an jelas sampai idina dia tahu siapa sih benar le pereng ngasih idina aja le dina le asal itu saja le ales beda biasa na beda pai sampai idina tapi benih ebotopote ni kasih banyak ke timur sekali ke timur Barisan hah kan ke timur kabara tang betang roh hah? Ini nak iya kaki saya kocak deh yuk letak mantoman bisa apa suruh nguncengkok kok ya sampian umpama takdir melarat tikal agak jaga entah tangke seso makle tak tatangkena sajen soki sampian sajen sake saat tatangkena melikulkas ambian gumikil tatangkena mendatang Innova ambian mendatang ambulan tina sah biasa boy biasa aja kali bukan tak pada manusia ni mangkana tore kula benajunan nemu bunga apa beli ke Allah syukur cara nah saja kak haki kaselo andi nemu sosa apa beli ke Allah tak usah cer-ceran kata tang lebih aib keluarga penta dek guste andi laki bian tak peraten andi laki tak cocok cek kebeda kata tangke haram hukum mah akan tercoba ngelaki kata tangke kakek ontong le laki na kakek dia salah soki salah genteng iya cang kakek tang laki juga make soki cerai orang lain ngalem sampian sih buat coba aki untung kakek le laki na salah soki lampe tak cerai paki genteng cang kakek tang laki juga make genteng montedu ngangangan ju mentero tak ngangang plaster deh ya bu lakban apa sih lakban jadi cek dah boleh kata tangke paham gi tak usah sak kata tangke tikel beda kenapa ke boleh ke Allah apalagi yang cek tak kuat tak laki nampian penta ke Allah ya Allah pate laki gula ya Allah hah Njek bunga nambuk re. Dekik mari na doa ae.
Pon jadi kelaban Isra wal Mi'raj kak dinto teti pelajaran dek kaula ajunan bahwa orang ni kemun ibri hidayah bi Allah iman ni kapakun cekak meskipun kula benajunan tak nyapok ke Nabi Muhammad senyapok ke Nabi Muhammad tak iman tapi orang betul pote selok nyapok iman menteri iman sampean ipapaku Nabi Allah. Nomor 2 pelajaran napa se epangki kelaban Isra wal Mi'raj se nomor 2 pelajaran bahwa kaula benajunan kondisi napa asaus kutup abali dek Gusti Nabi Muhammad ketika susah panggil bi Allah untuk menjadi dan mengurangi beban, untuk mengurangi beban, untuk menjadi obat dari gundah gulana, dari susah, dari sedih yang dialami Nabi Muhammad yang kak pengadep da Allah. Kau leben ajunan pada andik musibah tore kebele dek Gusti. Senomor telok dari Isra wal Mi'raj kita belajar betapa pentingnya ibadah solat, ibadah selain epatorok ka malaikat Jibril, sementara bejeng tak epatorok tapi bi Allah epadepak langsung dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga bejeng, jaga gula benajunan nikah selamat tak selamat okorna situng cepon ulama aja ge bejeng napa punten mun bejeng ijaga tanda gula benajunan king selamat amin amin Allahumma telok ni kajaga kita telok ni kajaga nomor situng iman nomor 2 ta'alluq ilallah hubungan ben Allah jaga se nomor telok jaga bejeng lema bab telok ni kajaga situng jaga iman nomor 2 jaga hubungan ke Allah nomor telok jaga bejeng lema bab toh hubungan ke Allah jaga iman hubungan ke Allah jaga bejeng mun telok ni ke jaga sampean bekal teka hajat dunia akhirat telok ni ka kudu jaga kabeh nikah iman asampung ke Allah ben bejeng ni ka kudu jaga telok ni ka termasuk bareng cek penting dalam kaudian kaula ajunan sampian korla abejeng sampian ni bekal selamat sepenting iman cekak tat kula abejeng mun abejeng keng taklum khosok tak napa pian mung karo tak khosok sepenting la abejeng daripada sampian khosok tapi tak abejeng tina angu abejeng make tak kho boh make khosok mun tak abejeng mun neng Allah abajang bi enja nak poton ti nama kita khusuk sepenting abajang nggih engko tu latihan khusuk cara latihan khusuk dak remah mun abajang saya becengen kangen maknana ihdinas siratal mustaqim ya Allah paringi petunjuk hidayah jalan seloros siratal ladzina an'amta alaihim jalan-jalan saya beri nikmat bi ajunan lesan ada bu ateh amaknai nikah mak le khusuk. Nomor 2 mun abajang ni ka adut ka baba da jabu senikah kor ibu nak cak beri anggur da iya lah mbian ni mun abajang adut ka ada nikah ganggu bi lebih masjid ibun barak beda ayat kursi nak cak magi abajang pa ayat kursi saya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati apa jeng baca ayat kursi ya mun ayat kursi saya baca bek pendenan tak kau pak jam tep kayak teban ngak dia deh kan neka bodoh ibun berang masjid biasa nah ni kawan bah apa jeng dep kada dan beri macam Fatihah rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan dulu tega kalau PC maca Fatihah mangkana apa jeng ni makro al mukhattab bihi al mukhattab lahu al mukhattab anhu mun apa jeng cak apa jeng ibu dina sa agemper mak le tak terganggu mun abajang cak abajang ia tas sa agemper cak ngiba sajadah sebeda gemper mun abajang cak ngiba angkuyan sa agemper tapi kok makitang angkuyan agemper kan kok tak ngatela mungkin ban sedok ngatela kan janampian ibu dina ruwa sing ngatela noli kuli masjid sering nemu abajang je kau sebeda bacaan semen gersi kok tak tertandingi belanja ibu jadi budi pemari kah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun bajang ni ke aduk ke baba. Tapi cak repot makin magi aduk ke sajadah cak sajadah nak agem pergi. Compian magi ke baba bani khusuk mitong bang labang Mekah landing belu. Tung 2 3 4 tung 2 3 ini ning. Mekah selangkong saya mbian nikah abajang ning ngibe kain surban sepolos lama aki ke sajadah ada iu. Tapi cak makin magi ruku pah makin nikah aklir ki apa agem per makin
mun sing telasan ojo cak berkembang sini ka atuan ruku mun iroma nang ngui ruku kertas krek ke atas ngepir kasih termasuk ruku tanda teman coknya pah akil pon kalau buat Isra wal Mi'raj banyak pelajaran sebisa pun tut dan kuli makin pada pak berpergi buru nomor situng iman nomor 2 jaga hubungan dak kuste pada apa pabeli ke Allah oleh nikmat pabeli ke Allah oleh musibah pabeli ke Allah nomor 3 salat 5 waktu menteri ke ngak nagi jadi impian makat kantone ke mulai deki oleh ongku jadi oh iya bisa senikah benih bah gula bujana mangkat sini tapi menteri beda manfaat lagi sekadin tahu sih bisa pada pak apa kon sejam buk sejam korang iki ngatanya korang ngabit mayu muni Pak Abid ya kon sana sambil kerja terbedak manfaat lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.